Ki samla pule ka skulba North Eastern Hills University. Hakas ngi palai ka arpo tarik risau arajar arpo ar. Kilami bandawa badeban penne ya ka jingpha kerpang cipo persen ya ki trai jela bani urung hapo ka skulba nehu. Bat persya ya ka jingtemu banwanra da ka cipo mak. Ki samla pule trai jela ka nehu haka jingalam ka nehu student union bar ka khasi student union nehu unit. Kila penlong ka jingyai pejba na ka office trikam jongki. Shadu ka multi-use convention hall jong ketiga skulba badawa badeban penne ya ka 10% na kamenta ki trajela kata ki khasi jeng tiap garo la ban kadeu ba menta kasngi vice chancellor ka nehu ulalum ka jialang jong ka academic council na kamenta banyathir ki kam ki bayade ba ka skulba kantup ka bayade ba ka 10% haba kran shakilat pathai kubor u finance secretary ka nehu su usamla wailat sangshai ulong baki samla pule ki ujing tip baka nehu katemu ban penduno eka baha kerpang ka 10% daka babujilino daka 10 max ban aya ki trajela na kamenta matep kelas hanehu. We want 10%. We want 10%. Islam legacy. Islam legacy. Islam legacy. March from Calgary. March from Calgary. March from Calgary. Hoy! Hoy! Hari Lachlan. Hari Lachlan. March from Calgary. March from Calgary. Hari Lachlan. Hari Lachlan. Kanihu. Kanihu. March from Calgary. Hoy! Ini ka dengan dua tahun ini minta kasih apa ba nilai terlang karangkat nak yang jong kami mesti bat jong kaki sini ini bila pelong ya kene gaji yang dolang nama apa labu Ahmad pandawa be bapenne tang ya koi ka juni kata bapenne bisa ya kita pervitage kaba kami hu ai kata kamu kaba 10% bat ya kene nila siyo ba nila sebut kini kisnem bat adap andre menta akum ke kubor kaba niyo bat kaba tikna hikdar ba kan nakal yang jong kanihu kila persang bangga klik siri mapenduk pendam no ya kene 10% kawitage kabani kasi ni kasi jantia ani ki garur iyo mo lamba kata ka domicile witage lani kane ko ba new affiliated college witage te kane kamde kabatamai ba kamde kasi kan kabanongkong kaba ni lawan ya kan ba kini ki administration ki bahalor adu visi registrar kan rai kane kade kasi kabaar kasi kabanongkong pada di media kana kamau akitu ki por ni lawan mi sa office jong visi jong office jong registrar bagi akan percaya ki ba himde batta ya kane kamat jongka reservation ba ya kata ka witage ka bangi kata ka 10% banyak yang jong visi hak to kapor ula-ula ba ya ka reservation kinam taro sa lelo ba nila yang bangila sim ya kata ka affirmative response ka jengku bangila aero ya kane kubor sa media bangila aero ka warning sa ki ba kinam de pagkata ne ban modify ban ki ya kata ka witage ka bangi sa yo andre hakini kindik singi ka baladap nila yo kubor biang ba anak yang jong kanihu kila persyang ba kila mood biang ban interpret bakala ya kata ka witage ka ba 10% da ka baki mood ban ana tang 10 poin ka jaka jong 10% bat ladaki kila banjat sakmat da ka baki na tang 10 poin ngan ong ipi pro jodan ni bangi confident ya ni lawe jong ni kanto na kasima na marba ni are bat nindu na ba bade ko jong ni ban yo ban room class akane ka university ka jong ni na marba ngan supatai ti kendiak mo baik di kata ka jinga per kata ka 10% kata 10 mak amar positif pro menta hasi akan kanihu ya ka admission nilai ya amba CUET bat ka ni ka full mark CUET kan desa spa resiko ada ukhar uyo ning ada ukhar uyo kan resiko aspa ladangi kan buat saka percentage kan debe 100% deh dan ada ukasi jong ipan uyo
lada uyo sispa kapo apa kasaspa tidak dangi kan buat secara persentis kalau masapo sasan kalau kita lada lada ni ada kemaks lagi ay maknaya ka sa bumak do sispa kapo baspo kan lang sispa kan dai dak mo ta compare bat har bayo aspa makay ukar hindi Henry dakikan buat secara persentis yang tahu kar bayo aspa akan buat seperti kalau sanpo dia kasih jungi dan akan buat ya kata ka sispa kapo kalau sispa kebanlang sabusan tak mudangi ay ni kan buat secara persentis kan sabusan plus kata ka persentis ko kan long sabusan kan ngila tam depan kan tangang taruh pilih kejumentoy kan ya kan deh kejungi iki kasih jentiang no but niyo susu ya kenika additional weightage akan kom jong ka ibi mo kabang jong kenika literasi padang taruh ngila ban yosan dan henjo tak kemut lada kan buat seperti niyo susu teh ya kata kejumentoy but ni minum dotan ya kata ka admission ko kenika scuba ini nihu kejungi namar bang ani tu epi kidon ki department ki bang ngila ban rumah but ngila ina la kejung kemat kidon ki department sasan tali bang mandung aku pikir Pak Meng tentang advokasi berkat tentang advokasi payo admission pada aku pikir tentang semut dia berkat pihak pokok kategori SC ST kepada kahok jengi niyo tang armut pasan mut kembut ke pama apa ya pikir lebih ke persoalan tak ada ni dawa bapak sabai yang tak 10% batat ada bangin ayo yang tak cinta wa jengi bapak nek 10% nginum ki nginum stop nginum karena ada ban kerja nang cinta wa jengi tak ada bangin ayo yang mentai ini bagi sampai cibet yang lagi penting bisa ada kerajaan ki yang rajin banir dan banyak sebab kerajaan ini sepakat jadi lagi ini akan ya bagi yang kecil besar ini yang kecil tuna joki bela klik syirik bela tombol ini tidak mau pada kena kaji nisah jadi benrai kena central admission committee ba dalam majlis dan mereka buat pangyo hak atas niru semla bandrai yang saka setelah admission committee bandrai lah kena ya 10% dan ya kena ada tak kadau ihap dan bandrai no sakali akan kita sendiri selama bandrai bagi harai kena bandrai minta tani kena ram taruh mencapai bos mit bisa kan kami try muluk ban ni so ni pos cuba ini dimba minakit ba kani admission dang maniat na kanyang ni dapat jang seng harangkat bat inu kikam jang ni husu iklan na changthai la pasyang madlong hamala department bantai kejing ko trikam ni bantai kita kejing duna kidon hai mal mantap nem hi kan sedang thamai kini ka all india entrance exam ka bangitip ka Common University Entrance Test ba samla pule ki ba thu bandung pule ki Central University hab niat ngambai di entrance test tengi tu chai ba Swaban le kaning la sai ba ki samla ki jungi ki dunam ha ki mak amarang khat ba ki jela ki resource ki ing dang dunam ha anu kal kum ya pher ki syllabus ba kunta ter de halor ta kan rem yang kan chung thaj mentala sauti santi ki ko ying sting miet ye wan mani kundu yang man la ki nai kai bran ki department pher ban pej ban kali ba ki kalong bangilap dan di department bangilap tang khiat mut samla pule ki bahas nem bala lep new i kamba at sawat san mud le kini ada ni por bamenta new i tang armud lainut de halot ta norem bak admission po ni hu samplem nomor bijing tembet jongi baru arkun hon la blok no ban kini gini kilif ban sim ne kawai garai ba mentoy yu ban pri gini kelas pada ki samla kuliah jongi bari try muluk tim yo ban yesno kelas ni de kembang tip hi bai kene hu la thau pang nam ta ki tribal jong than stai lam ni hadian me kili jela ayo la jong ga university ngidi masnuf kem bet triang bakani kene hu menta kadi bet triang bat kadi bet kebhak kerpang majongi ban mene swabang ya kemir lai kendu ya visi ya vice chancellor bang la pasnyo hu bat laong lada kibakla ban rai kenu mnu bat snu ye ba tung samla pule badan gejing kli nam takalawi nam taki para ban sawan ani pos kulbat ada mi ke gejing huri hura poni hu lada di bak nu bat kala banlong bajur ru bat snu ye ba ya ban cim gejing bakli Lina kalian yung uru ulapan sengap mentang nilai don lang ni krui bangin up kata karai makin penlong mentah ka jamit ini kok multi use convention hall ada kikum maklarai kumno kamod ngir nginam cimthaj bat nginur hu bandong bangin namla bat nginam priang dari li ban penlong ban pemilis ne ban sedang ini ka session thamai 2022 2023